Akoise mahosana dum hojiki obsession with being fair se si hana dagi su dum leire eba pote si han leire ta badi nate ko aduga si khare hen henjin greze hojiki social media popular culture adagi di advertisement gi magi fraternity singsina amu hena harden ohen gi bhai tare ko but the thing is that akoina hojiki awareness da kai lakada ga haba matam da mioi ba haiba se magi kuchuna define tawroi tawba yade natraga tawham thokte haibse koina yam simple way to understand tawbam change magi samna habda mi ma polakpa matamda magi kuchu siga adagi di magi mamit ki mawong duga ada ai gi soldier si kamai tawi ai khwang kamai ta aduna mi dugi manungi we magundu di lepa yaro aduga aina sida panjaning badi nupi ama oiba natraga nupa ama oiba haib samna habda gender gi constructa what is to be a man and what is to be a woman feminine amasung masculinity construct se si koi thugai bam change nupi haira gadi thot no waise magi mamai ju su thotoi ni ko ba magi ngangi ba wa ju thotoi ni ko thot ta ba nupi ta kanam ta ni ying de ba adubu punsigi sai theng da nupi sum thot na la yo di ya roi ba ko punsigi sai theng sina sum hengala kan da thot no go loi mang khine ba ain haijai si bo ko adu bhap ta bi ba ma change ba aduna nupi se thot no go dam ni meng na ngang ga dam ni kan na chat pa ya de khong thang su ma khon thok pa ya de phanik su kano ma khon thok no ye dai di nupa na mu som da mu mapi ta ba ya de thonga le ga dam ni sen thok ga dam ni imung se nang ni yeng se nupa da su nupi du su pressure se ngang pa phang ni equally lai ba ko aduna akhoina magi gender gi box se thugai ga ba akoi gender se akoi mioi bana sagat pani mioi bana dum thugai be thugai ra dam ne bojikti aduga common of humanity ground on the porak da bane common of humanity ground kai da basis tawni habda nung yo magun da base taw dam ne ba minung si lai ba irei ba nung si ba ima ipa nung si ba ai halaman bu seba tawning ba ko isa isu semgat ke hona ba ai gi jati gi da makta lepa adugum la ba haidi ai gi personal growth plus growth and contribution to the community se sigi basis the mioi bagi magun semgat la tawne ba nupi oi bana kaino nupa bana kaino adugi distinction da sum akoi chatle dine hujiki hai bana gi fairness ki issue se sumut mut hoi ba adu na dum nupi su dum ngau lei ta nupi su dum ngau ning ta ba ade nupa su mak thabak tawjadra mayum da dum mak kon pheng dana ai se kan isa isu gi school sa kan bagi hona zarage nupi nang na sen talu hai nupa tu sumu adha mora ne hai bi do ba aduna sigi binary se in all patriarchal society male dominated society si binary si leiba aduna akoina hujiki yang progressive orba samaj di sigi binary se tum haladabani thugaradabani aduga pulapna khusamnaraga nupi umgi magun amsu nupa umgi magun sidi larger humanity se go akoi mioi bagi manung gi ba khutsamnaraga hingdaba dia de koi nupi nupa samana yekoi we are not enemies you know we are partners and we have to go hand in hand adugi wakhalo do leita gani nangi angau ba ngau daba do adu kai matter tar oi ba adu dati ngau ba matter tar sigi binary sina tar ine ko binary sina kai gi ban numita nupi do nupa da khwangse laktana phau thangal asu ma dum oirani ade nupa na somna kan da kon pheng asu ma nu it doesn't really matter anymore ai gi je pali ba genital sina ai gi quality se define to lepadam ne ba mi ju na kari pamje gi inherently ai nupa di oire du ko ai se kai di ai se philon ba yam pame I like knitting adu nupa na kata pairaga phim da lohal loba karam nupa na tholaka doi se deita adu bu pamjaram ba yai haibani da pamjaram ba yai haiba aduna pamjaba mayam ma thadok na grabane because of this gender binary am thadok na grabane ba aduna masi akoina masi gi ai haijai si overnight di oiba yaroi nongalaga oiba yaroi education system da koi tapna sigi culture kaino se hapa tabani aduna yam tapna instill torapa tabani aduna higher kaino da poster leiba legislature number 1 akoi gi lenga ki law maker sing se hana gender aware oibam changi post so pairiba koi gi judiciary administration education health sigi department de leiba akoi gi ai haijai se ko ai na ne surup thakna ai ka da laga ai helper da surup thoiba ai sama hana kana sum thokpam change adu sigi higher paradigm de leiba elite higher political elite social elite sing hana sigi se aware orakanda adu kan tapna si trickle down to prajana dum follow to gine ba adu se aksam na habda akoi once akoi kaino higher position am de le de akoi se kebagi kaino akoi kaino lamjen tan na leire ba ai haijai si go kebado lamjen tan na akoi nung yo magun sinu kai sakra ge haijari bai haijai nung yo magun du kai sakra ge ba lo semo ba kebana matam kai dagi nang lo semo de leidun happen ai haiji ai just mo in ai sida pisum yek leiba matam leiru heba ai gi thabak tu da ai gi ithau dang da phajana pangthok matam da nangi keba is going to be very secondary
adu par life ki purpose ma pi da bagine ba khoi ngasi ngauchat na risi punsi ki purpose ma pi ma tamda nang adu mi androi secondary ogini pot am nang na bona rak da ai samse so hat na isela kani ba ai huzik sigi kaino meeting ama natraga sigi congregation ama sigi discussion am lak dore na ai madugi janja me am do tobungam bagi engon da madu timing later oi do ne kaino da ai purpose do ai da fazana clearly urok ma tam da nangi atopa sigi superficial report me am si loin ma tom da dum dissolve do gine ba adu bo ai haije sini socialization yam fazana sangi ko adagi education da yam fazana sangi parents sing na fazana haibam sangi aduga akhoi gi sigi media gi sapu si su somehow akhoi ji huzik yam no na anova media ki sapu sangwa samasu oi bagine ba khoin toisi haide akhoi sigi industry se we are literally like we are zooming towards it ko chenjal li bane ba handor ko timing ma su lakhi ne ba handor pai de akhoi tori se biaram dre pharam dre har kan khong se mu thang to ga yeng asi ka haiba timing ma lakhi ne ba ko adu lak do ngai ba do thengda gi dana ba akhoi na collectively ai haje si ko siri role jam chaw re di loina mak khut samna ga akhoi awareness ama nung gi ba wahan thok to mioi ba gi nung gi ba wahan thok to halaga nangi sakki nangi kuyom gi nangi skin gi sam gi adongi wahan thok to the me ma bu define to bi da karamba misak ge karai de gi apuina sigi advice laura kan da season gani haiba gi isagi hakjang da health la ka da ba hazard mayam cham ta yeng udan hekta mayam se tan raga yomsin bagi potuni yam khraba akoi gi masing yam khraba miyam na ten khraba matam amurum da haraga su sang amurum da su ten ba chahi ani muki mayas da basing thingam da sinaram madu ultimately masi gi result la kan di mari mari akoi sapong akoi potni hujik tawri se yam nungai je ani su bada mu ai round dam lak tege ai mem sina dam lak tege mem ahan bagi round wena common question da koi gi sigi scam sigi matang kita tang thambiro du ka makha ta ba question ai follow up lak tege scam sigi matang da di akhoi gi che santana hai gi badumak oidoni ko basically di akhoi gi manipur gi society da economic and political decay ma lai se hai hold ma lai bangam da ba hai tare ko aduga at the same time akhoi gi public ki psyche da hai di yamna decent and dignified means of earning se lai silak da ba hai tare ko ai se phajana hotna raga natraga ai se sen thok lambi ma ai izat yamna tan ge haiba matam da akhoi uba phang da aduna akhoi se karam tawraga akhoi sen di pining ba because we are already in a globalized and capitalist world lai rubnina aduga hoji akhoi gi purchasing power pa me akhoi hadi poti laininge pot se loi ure but then how do we do it upai se kai legen we want to get rich overnight akhoi adugi dignified over labor gi akhoi gi space ama so magi opportunity to later bana maram oidana ai khamba da sigumba akhoi gi scam gi thodok se hena thokpra na khale a stable economy ama da go a stable society ama da ka hena masigi scheme se tho oida brana khali at the same time government gi authorities na su accountable oina yengshenbam su changi ko adu yengshen bidabani na habadi masa na apam tongning ba torok padu ne problem se ko adu at the same time si masu laire aduga aina haizaning badi akhoi gi thoibe scam se it is related to beauty industry yes number 1 akhoi na khang doi se ko but then what is beauty phajaba haisi kaino bo phajaba haiba pot sidi magi mapham matam ko magi context and environment na determine taweba samna haibda ka sahi sam sani gi mamang da maitai nu bi phajaba je kaino haibdo hoji akhoi maitai nu bi gi phajaba du oidreba matamam da akhoi ningsing biram be akhoi bo hoina ka smadi intona phajagre da adim pambom ga se chawradana haidi mai ka se thaman na koiradana sam ga se muraga tingana that is what the notion of beauty was at that time hojina amu kamai la ka haiba matam da hojina phajabagi wahan thokse akhoi gi globalized information technology revolution sina akhoi se define tawreba that is what we call social media generated concept of beauty haise ai indigenous oba ai nunggi oba ai lejeram ba phajaba dugi wahan thok dugi tongana chakhaga hojina kamai tawre ai samse color tog da taragadi ai se phajadre ai gi pisum je chawthohandradi ai phajadre ai gi pa thekatragadi pa se yam haptragadi adai ai mithup haptragadi ai phajadre ko si adagi ai size zero the concept of size zero which is very toxic to women ko si na tradi koi phajadre na khali je si kanana generate to image no haiba matam da si akhoi gi le how dagi generate to image na teba si se Hollywood Bollywood Korean gi khoi gi soap opera sing ko ai social media da generate to ba concept of beauty sina akhoi gi naharon sing da ayamba sai thing je pira kanda makhoi gi wakhal lo da tapna hana gi lejaram ba akhoi gi sammuraga sangba mai koidana ba ko ngobudi dum yarobani go sei za ngauba aduga haidi masa se tabub laubagi beauty se asin oi to kharakan hujikti size zero oiba sam blonde khangde red khangde whatever ngang hanba adagi di hujiki haiba mithup ka se
akhoi we belong to Mongoloid community akhoi Asia gi part amane ba akhoi di mithup singaw yaw de ba akhoi by nature akhoi se mithup yaw polak te ha ba adubu akhoi na pami si di ek imaginary kind of a beauty ko masi achieve to su ngai aro da ba hai akhoi na phan mau taw tam na su or da beauty concept se akhoi hang on tawraga ai di si pami ai si oini ai si to hondoi ni hai na akhoi hang on tawr le but ai na haizaning di mi amagi magi masa marom dom thoksarak ba wakhan na te ba si amuk kanana generate tawge haiba matamda beauty industry sina through the medium of social media through the medium of popular culture through advertisement akhoi da sapu pi ba that nang na smai to da gari nang phajaba nupi oidre haiba se akhoi wakhal khalal le ba we are forced to think that I am not beautiful I samsang dragadi some straight to dragadi I mising og dragadi phajadre hana khallabani na khalali ba dugi magi consequence kai no habam tamda they will give you product they will sell you product yo lak adiba nang se khalalani hana advertisement gi se du ngak jani advertisement gi mathodi nang se inadequate oba awat ba man nang da fill to halani ba to halaga na madu amuk fill up to na ba moina manufacture to ane ba adugi manufacture gi market se manipur se yamna upcoming market ne ba akoina karigi da makta no beauty gi contest me amam silise beauty gi contest me amam silise hoi we say that brain with beauty but brain the secondary ne ba beauty gi contest sina akoi da kari generate to we have matam da a market for cosmetic ne ba adla sigi market sidi capitalist ki cho producing house hai tena traga mogi limited hai tare whatever ko moina industry hai tare moina infiltrate to ine ba sise infiltrate to bodu da akoi su upai lete we fall in the trap adu ne ba koi ngasi urise aduga Bonila cream gi issue sidana hoi the producer whatever moi sari ba kangu duna kari basis ta no ba yola ise on the basis that si cream sizinargadi you will be fair na ngora ani and then nang skin de lairamba dark no mahing loi ko ni haibagi agenda ani hum du de hanker toraga magi atuki mati crore ayamba industry se so adu kuina chalai ramine ba habdi kari basis ta no emotionally mentally you are completely brainwashed that okay fairness is beauty nang ngora di phajare ko nang dak ta di phajare haibas da mi sing sina haidi aduki mati wakhan se khanthadana without any prescription and recommendation from the any form of medical practitioner ko ne sala lai roni taiselani and the consequences is what we are seeing today me maram na thaja gyam phasan thambire mem na hujiki sei da unrealistic claim hai tare of course ba sigi product sing se koi gi consumer sing na adom hai tare they continue to trust yes si matang de kamai thambini that's exactly what I am saying okay the thing is that fair and lovely matam mamada ningsing birambe akoi maitai nupi fair and lovely tai da babu lai bulai ramoi matam du da hauji su tai rambe hai ko why do we apply fair and lovely sigi concept se akoi da lai hai ba adi akoi isana ne sigi fair and lovely se kari chemical yaw gi de koi nong da yengoi ba doctor ru salaga si bu tai ba phabar phadabra koi nong hangoi ba adu akoi apply tawgani ba with the perception that this cream is going to make me beautiful adugi perception se aduki matik strong oi ga ha matam da ai isana isa se validate tawrabane ba ai yare ai tai ra nei phazarani lore makhata na madu dai da aina pros and cons ga khanthaba gi kaino se akoi tanja se sufang phang de ba si se ai haijai ni akoi gi notion of beauty se hong ba lak pa se si se na maram oidana akoi gi husigi apam ba sina hengal henman gi dana reason and rationality je thadokre adu advertisement ki sapu ko mayam gi akoi gi peer pressure ko aduna Korea da mayam yeng bi Korea is one of the cosmetics surgery the number 1 is Korea ne ba sai US ka ale horabane moi da hai ba ko mi lising aina ngasi paper ma ka pajare ba every 10,000 individual in Korea da go more than 88 people go undergo like plastic surgery sim da yeng biyo ba adugi saktam phajaba akoi thot law dunia ba koina Korea gi soap opera yeng ba koina ui se mai tai ma sa sen huzin haron sin ui se adu ur kan akoi moi dong phajani nge ba moi dong phajane ba gi means to di kai no haiba matam da akoi kai no cosmetically taisilani na traga koi under the knife go through tawra ne ba adu dai da akoi na apa phata ba se akoi yeng na gi akoi da reasoning gi tanza se phanghau da ba hai tare we just jump into the conclusion sigi trap ne hai tare we are falling into the trap adi capitalist industry na adi beauty gi industry na mogi market se chauthok na ba hona ba da akoina moina lang ama thaiba lang du da akoi pulap thumin na ba ne ba tawsi okay man do akoi consumer sing sigi akoi understanding amasung behavioral change hai tare swai matang su mogi su achauba adum role de leire hai tare stai da akoi ge adum thajari ne ba khangna akoi ge khare hena akoi ge authentic oiba source sai ge mafam amda chatla kan ai nei ne rugi se khanda bi da line hekta phangba adagi aten ma matang manung da result phangane ba pot to just ai ai ama khaksu point ama khaksu et to jo hoge bo yang pertinent oiba akoi ge samaj sida kamai taw ge ha nupi amana phajaba haise nupi dugi asset ne na khoi lawe ba sidi samaj oina makta ni ko in the sense historically phajaba nupi amagi magi asset se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯇꯥꯖꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯨꯆꯨꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗꯦꯅꯦ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ the metaphor that akoi lot la leirabaneba amuba nupi ma se ma je pharamoy ai je understand akoi gi mind se ingrain tawra laikhrabaneba kuchu duga magi manungi magi nobility kindness duga akoi je directly link tawselineba adubu scientifically du link amta laiteba historically socially akoi na construct tawra kanda kuchu muba nupi du di asum kuchu kumen seng de ma mathamoi sengamoy na pharamoy ai je akoi gi assumption da laibaneba si han akoi thugai bam jangeba that akoi gi physiology se ishona pirak bane something that is created by the genetic composition that I and you cannot change. Akoi mongoloid race mit loin ma khuri ji kai no nang aina mit cha hata khlau lau thon ba ya ba pot na te haijari ba that is what we call imaginary construct unachievable of a beauty ki standard se koi hang on tor lai bane ba aduna nupi ji si se koi na kai kauge the english da koi na fungible hai ba that ai gi phajaba sina ai se noble oi ba kind oi ba asset currency ma adu lohong ma marriage market ta so if I am beautiful then I am like supposedly going to get a very well to do husband akoi gi motive ti adu neba ko motive se adu neba tabu sei da ise santana nga sa hang yam chumme ba if a woman nupi ama se mapung bhana magi economic independence consciousness ki freedom du yauna koina raise up torok taragadi raise up tawna bagi tanja so pibi dreba ko taw birak taragadi ai gi saksina ai gi kuchumu ba ai gi maida lariba mahing ai gi daksina ai se define tawre dong neba kai da bai taw duino ba ai kuchumu ra kai dawrage ba ko ai gi manungi inherent ba magundo adu phongdo kana mayan accept tawi gadaba neba tabu huziki commercialized and huziki social media amasung cultural kainogi haiti popular culture gi illusion haitare maya gi ipak se dadi kai da haiba matam da we are made to imagine that ai huziki high standard me am follow ai yengu aloi ba nupi mtang huziki ikai reba a person who is fat doesn't want to go out he is so self conscious kai no ma chanadre na khalle haba aduna kai dawi mage health to the hazard mayam am layers ma se yang kang thana bo hotna duine ba poto aduni the danger of beauty se aduna beauty industry is really dark and ugly hais neba si ni am phazari okay madam yam phazaba for mayam mama koi thambi re koi unrealistic beauty standards say da masida conform tok sinna bo honara pada mayam si achum bana kaino aran bana kaino khang da bida pama result to instant result phangna bo honara pa masigi potuma la cyber one you have seen agadi phazani claim dom to yang the claim is that nang this you just want to become fair overnight ko within a week or something adugi magi haidi nang on the instill tawriba magi advertisement haiduro kai haidono adugi idea aduna akoi se suppose the carry tor chat khibane ba koi yam nungai jem mem shinana su yam phazan thambi ki da koi mem akoi gi thaina gi haitare akoi gi ningthau haktak te gi haitare akoi gi consumer behavior and psychology gi matang se ngasai gi koi mem shina da lakse gi ngasai su mem na katang highlight to bi da mi sidai da akoi gi media social media especially aduga akoi gi advertising mem to social media influencer haitare mayam se gi shina akoi gi societal norm sida ka yam no moina perpetuate to we have se influential way se thabiyo kamai thabini taseng bodi akoina acknowledge tawgadabadi first akoina hingiba samaj se id we are in an information technology gi revolution haidi kanna tawrakpa samaj amdane akhoi leisi we cannot escape it akhoi sidi escape taw suya yaroi haidi android phone am paragadi you have the world in your hand khut sida nang world se leirabane ba posi ko aduna kamai tawge haiba matam da we have everything in that particular device to go we see everything also adudai koi gi social media gi influence di adukki matik yang satina pervasive oigre it infiltrates koi heart and soul koi blood loi changa leikhrabani ko example am haizag yam positive sense da akoi gi chinese ki nupi ma liziki na makhak mana yamna koi gi haira ka thara ka tawjabdo mi adugi magi particular magi huziki kai ko ge podcast ka obor hangde adu na china gi village ki mi gi image ma pura revolution pura khine ba haidi aphaba mong da yeng biragadi haidi magi music adai magi tantha magi huziki magi vision adai magi tauri badu bi haiba mong du da adu maina magi prop china gi village ya man masak takla ine ba just by that social media gi medium du da aduna powerful oi bai wadi yap sa china powerful me too movement through social media is very powerful movement in terms of feminist understanding da diko aduna
se santana uji haigi bado huziki haiba social media je sinarga mukai dogi haba matamda akoina the concept of male gaze um pusalak yai ba male gaze hadi huziki se santana haigi bado that akoina beautify tawdo je akoina phajan do se kana gi damakta no haba matamda male gaze hainam khak leiba male gaze hadi aina tawriba loin mak mayam se nupa amagi pleasure gi damakta solely for the pleasure and for the vision of a male hainam kusalei ba ko sisnam kai doge da adudadi purely nupi say it will be seen, she will be seen as an object of pleasure. Sina Hollywood the Western gi magi media de yam sang na nupi gi utpa mawong se sumaina torom badagi there are many feminist writer and film critic tholak tana moina nauna sumaina amu putho asi haina male gaze de hongdok hi ba nupi gi utliba mawong se aduna huje koina khoigi kaino kai kogi item number kind item song kind Bollywood the lies it is particularly for male gaze ni ko setliba dress kai riba makeup ko ada aina mu thamjani sina kamaina demarcation tawni ha matamda beauty ki industry da natraga entertainment ki industry da laiba nupi amana masi cosmetic surgery tawdana beauty se enhance tawdana phajaraga magi industry du da mati paisa talaga magi industry da excel tawna bhona jari ne ba hadi samna have the I say education ki industry da laibani na I say paper myam iraga research myam tawraga I say larik phongaga I say aphabu ozam oina ba hona ba gumna beauty ki industry da natraga entertainment ki industry da laiba madi ma hona jaba yai ba there is one way of looking into it adu ji yeng bi ai ko samna have the let's say pornography pukhat se ba if feminist myam na pornography shwa ya de go but pornography is an industry. It's an industry. Adugi industry da level nupi sungdana how do they enhance their bodies di mogi business neba. And in the sense that mogi industry to da mogi senthok lambi mo oba nin lai neba ko. Aduna mokhoi gi huziki vision sina akoi di impact ta hagano haibadi adudi abo khoi da yade. Aduna azikan gi nupa sing sina aduna traga nupi sing sina yengi ba vision si di kai no haiba matam da haiba huziki popular culture media sina pirak ba vision no akta neba. Ke bagi oigra nangi sawong sada oigra ngang bagi oigra chati bali chat oigra si se yam sathina social media sina influence da weba. But at the end of the day, howziki male gaze dagi akoi kamaina wang malang thokpa ngamga dagi haibase sisu feminism na adum pieba third wave feminism lakpa matam dadi huzi current feminism dadi kiyo kai su kaide but nang na keriba poto kariguma ma enslave or ki ga dabuna te haba that is for your personal gratification that is because you want to feel good that is because you want to enhance your confidence ko adu kana nang ke bodu there's no nang nail police sang bayai nang ke bayai that's okay but then this is not something that kana guma ma da nangi kariguma ma tangzaraga kariguma ma nizaru ge kariguma ma phang khaiba ke ba nat loi do bone ba ta sing koi understanding dadi aduna hozigi haiba male gaze ki issues ya any media da thorok pa matam da social media ogera any platform thorok pa matam da sigi male gaze di always yenga ga leigani ba akoina kamaina nupi mana sise kamaina thaido ga natraga sigi wang da koi kamaina chatka dagi haibu ne ba koina khan ga doisi hojik se ya maru oisi yam phasai madam gi akhoi se akhoi ne ki matam da isa je phajana ba tawja matam da koi isa je inslap tawja ba haitari ai je santa gi ai poina maktang et tawja hoge se isa ina subning singjarak ba haitari hozi akoina nupi masa maksina su amuk social media khangde whatever through proper through many channels dagi ai gi beauty se amuk define tawre ko ai sumai phajagadam ni haibam su ulere da nupa sing sigi vision da su amuk karamba nupi bu luhonga dagi lauga dagi karamba nupi bu nungsi dagi se mo adu no define tawre yam dangerous oise adi nupi ma kitang masamana pharadi natraga masam thiradi natraga nupi ma kitang khuiradi kitang kai normal hadi adu well defined norms da salak traga di ai se ma se nushibada deserve to da respect deserve to da na hadi within court ko so many haibi ba mayam lai khre ko hadi yam nokning se adu ne ba aduna nupa da so mu hadi define to leba okay when mana min pi ma ubu matam da s ma si ai gi whatever date putong ningi har su koi bu koi ningi har su whatever nu munu sen ningi har su si norms mayams na koina khangdi khangdana silently akoi da infiltrate to nupa da so define to reba sina kai to ge hamda mayam video so ngi uram gani haidi samna habda akoi gi nupi sing sidi akoi physical maintain to di ke rega letraga di ai gi nupa na pambiroi sisu yang achoba discourse amni ko manipur da hujik je ai gi nupa na pambiroi aduna ai ke daba yade ai kaino to da aduna hujik liposuction haidi lips ki natraga mai je khuidana bagi even breast enhancement gi phauda so many discussions are being made ko hujik su da manipur so gi infiltrate to ramani ba but aina haijaning bari stay se ko a woman who is married and who is a mother of children se magi body do hane gi du mai leiba su ayar weba si akoi yam minung siga loina ne accept to bi se haba nupi gi body se it is supposed to follow the law of gravity nupi gi breast se matam puna makta le sabi gi breast du mai na luhonga ma sa hom le du yaroi haba
See, aduna akoina imagine tawrakanda akoina some sort of phangoi pot akoina nupi de impose to biro ise ba mon pressure yam laiba ada pressure mayams ne kai de madi masana economically su financially independent oi hodre oi hidram din magi only asset that she has is her body. Adun aigi body is aina maintain to what extent she can go is very dangerous. She never in hygienic is why should a woman go under knife in any circumstances for the person that is going to claim that who loves you? I'm the young be overseas and I don't know mayam ningsing bi bayai go if there is an anthropologist in the viewers ko hadi thaina ne koigi any civilization ancient civilization da koigi mother ki figure se figure macha macha phangu matam da ne magi figure se kamai to ge da large breast lai ni ko breast chondha gani aduga magi hips se swai mu chawe ba sina ta ise fertility goddess de mo se these women have undergone childbirth many a times. They have contributed to the fertility of the society and they are worshipped in that model. How's size zero? Si nateba. Si size zero ki concept. Si haksang se sumaina mold ogadam ni have concept se. This is completely artificial and manufactured, and it has completely brainwashed us. Aduna please nupi amadi natraga haksang amase. Any haksang amase magi natural form do the ying bi ba ma chum me ba. How's how far are we going to go? Akoi kayam na lap na koi sida pukhat ki dori ge ba haksang ki manipulation sida. Ai haijai si bogo aduna si sina akoi da long term consequences kari lei hai ba akoi khang de ba. We don't know. Sima chang chilura kanda the high but tiny report I quick health hazard me amam psychological hazard me amam restlessness, depression, so many issues are associated with women, anxiety because of this very concern about magi selfhood sigi identities e ngak na hona bada and sisi amunna koina autang haji as a community as a whole ko akoi gi manung da yaba nung yobe essence to akoi gi adugi nung yobe essence to oina akoi se amuk fall back to bom sange ba mapan thongi kuyom si mangi gadam ne di beauty is transient. Yes. See, I it's like Punchi Super is my some later would only lake crab. Pazaba Haji, Tine Hanabam Lebaneva, like Kupum talk with the Burloy Habado. I did Tina the Toramitana, how they do not travel. But then a quite transient nature of the beauty say, home naiba, had the low keep naiba, you ever did Punchi Loy keep a Pazava the arrival. See, a quite I did Yana deeper way the quick community said. Coming up, I'm telling you. This is also a shared reality. And the passing in a song aside, social media platforms, the realist boy or photos will tagalak my arms, that my arms obsession, filter your obsession. I don't want to have to look by the software and Basima my arms say. I don't come up from the reality, though not about them accepting, but do them mounting, but them yinging, but see portrait. I don't put a honor matam that. Aru ba tham thagera dai cream actor no moda ngok thokera ni de ngok thokera reality da madu tarak na ba aki exchange da khongthang me mang pakhala pai tare ani isagi ni self aduga I embrace tarok ta ba hai tare ai kanu se isagi self se aduga adugi man I negate to ini I'm negating the self I knife am tharo kan nongala kan ai bu mi jene yang matam am I going to recognize this adu huji shi yeng bi oba everybody ki makeup sem ti yeng bi oba akoi loi sak sak mana bani when we do makeup I identity I give a to one to Louis McCoy and I let Manhan creep. Aduni, I'm no noise, the Rizzi in Uza with the Zigan Haron. Mem, they seem to relax on your command. Other who say, Apogi, Sigi, Madame Seda, Canoto Haitare, Sigi consumer market identifying market Haitare, a quick expand the type of general, Apogi can hide a quick perspective, Tambina Bamem. Apogi consumer identifying marketing say identity marketing high time when lay matam the lighting the manipulate race we come identify to when high na general concept high tare maru na beauty product kuma sulai hana karam na akoina lining your post lighting ai madu hana Fazana I young whatever criteria credit lady kamai to see I lay the report and I pisapo to lady I can't begin benefit later in the and the secret consciousness put one take a blindly high talent even beauty product the who's and the CC consumer identifying marketing there Masigi manipulator was a quick home the high hana
masi haja ke ko ihan hanan ne si se consumer gi side tagi di ne masi voluntarily natural consciously tholok gi chance hadi ai aware or pase yam tang na thokane ba kaino the most of the consumers are not very literate adi paraga su aina samna have the kaino parabens ko heavy metals ko adagi di formaldehyde phthalates kai je kamai consumer na gyan ta doino ba unless hoji ki oiba medical practitioners sing natraga civil society organization who are working on this kind of health issues da ko makoi mayam sida thola kanda awareness campaign am sathabam sangeba aduga second point am phajabasne kai doge da authorized medical practitioner natraga dermatologist natana shiguma beauty products se kai dong da su recommend tawroi dong ne ba country khara ta thingra ba ne ba social media da smaina season na haiba pose unless the person is authorized licensed medical practitioner adu maina any khoi gi cosmetic ki product ama se mo season na ba se moi promote to hande ba adu maina khoi gi da su state lady dana habi state ki mathau se kaino adu gum la ba praja da soka da poto thing ma ji state ki mathau ne ba makhoi gi whatever department ko health department ogera family welfare ki department relevant department duna under the central drug and standard control organization lay ba mogi law mam koi gi india gi masana law lay je ba si je cosmetic ma yondring da moina certified bi rakado ne ba mogi certification yaudna cosmetic yon ba ya de kamai to na koi yolamino ba si thigal la kanda hojiki social media da hai any misak amna tholaga ai sam phajara ai sam tairu re nang taibi haibi ya de basi thingda bane basi pochen number 1 da aduga haiba every department sina relevant department sina si season base yana massive awareness ama pibam sangeba ai masi haijaga ai isamakti medical field la lejaba nati adu ai ngasi sida program lakne haibam tan research article khara pajare ba hojiki haiba cosmetic sing se most of the cosmetic sing sida yauri base haidi akogi phthalates haibamne parabens chemical heavy metals ko aluga formaldehyde se ko nail polish ta yawe ba which akoi sak sab da myani lipstick heavy metals one of the most heavy metals in lipstick ta su yawe ba ade ko ne perfume jari ba nona musina bane na air freshener ado ai masi authorized o jedi ko but the point is that makoi na kai da we have matam da they are hormone disruptor endocrine disruptor long term da fertility ki rate handarakani sperm count handarakani nupi da magi egg ki kano quality decline tarakani aduna mayam na si se I wish that the medical practitioner ama yorom agadi yam nungai ne khali habdi kari gi damakta hoji ki naharon sings the fertility ki rate yam na hanthara inu habi se si akoina sari ba medicine akoina sari ba sinjak amsung akoina apply to riba khodi phajana bagi element sport mayam se sina su mateng pangbra na hakti yam kanna thajajayeba aduna masi number 1 state ki intervention relevant department ki intervention changi makhoina awareness pigadabani at the same time social media needs to be under control any non practitioner ko unauthorized person should not advertise kai don't want to mana recommend tawroi do bane ba kai no the mioi ba se nang kashu khangje da banu pi amna sip nang ki chemical composition do kai paroi ba parjari masses are very easy to lure mohi sum chalu hai do humma sakhine ba humma ga sakada ba hai gi mi thing ta bane ba du hana khoina adana phajana well control ko adagi di well censored oi ba adi ama change ba si pochi khoina ai gi thajaja ba dadi yam chume ko mem thambi ki ba ko jinga si se dermatologist ma medical practitioner ma yorom daragadi health mem consumer oigera yoli badu oigera adagi manufacturer oigera adagi hai tai loina maksi sidai da laibri basu yo laibri sema ibasu loina makhra khra ko so achumaran khang nan leiseluri ba ko so hai tare loina makti masi gi loina amana hena lal amana loina chumena ngal lal ha haningai leiroi haina thamjage loina maksi equally adum contribute tawi but it's a matter of degree ni haina thamjage ano sidai sida ngasagi akoi gi manufacturer kangbu adagi seller kangbu akoi gi buyer demsen hai tare si loina maksi de moigi responsibility se moigi part sing se hai tare kam haini sing meeting thamjage see first of all ko haidi kanagumma mana pot am samna haibda ai mora saraga yoleba natraga ai se phi sara yoleba ko the thing is that as long as it is not harmful to the community it's legitimate hai karata nang moras government ai moras hage nai application am tharu dedana but the thing is that hojiki haiba when it comes to beauty industry we are talking of amalgamation of chemicals pot se koi samna haibda chumnagi aina apple ki juice am thakchilu banate have pot ko even that is debatable na hoji kari jai no thai no ji se santana jo hai du ne ba haidi food safety gi standard am da follow to da koi pat yon da yol is ne ba do pot hoji ki beauty industry la ko matam da di kai do ga have matam da
nang mix tawriba chemical mayam sina sarakadoi Sometimes have the ching put like a ching his habit even ching do how you need someone to certify that it is healthy or it doesn't have any chemical or something. Both to the I consumer awareness who what pane hababu that is mild. Consumer that the yana koi blame to we are the kind of the more awareness condition makapoleba. Samas ki makha poleba society khara yam aware on be society khara na oidi akhoi si oida begin problems but the thing is that kariguma product mas mine yola iba product se mine authorized or innocent question di that is also a kind of a chemical ne yoli pot se a beauty product ne haize bai one eba aduga huziki high by any beauty ki product ama yon ge haita ga you need to be certified the Central Drug Standard Control Organization kind of central state certified to without this certification any Colgate it needs to be certified that other chemical specific when Bonila cream the problem CD you are talking about chemicals and any chemicals that is applied on your body CD bloodstream the direct even doctor about angang the steroid have a pot the harmful aduna aziki pots the responsible in state and my authorities in ever because me case to drug so moto case lo could be moina moi they themselves can take up the so moto case aduga sigi pot se amona thok tana bahina yingsan bi bay no regulation mayam sem bi bay aduga karamai tor things ge habi policy framework am sem tarka tai isi sandana high give duneba ngasi koina I ho re ngasi koina wangange hapta amle loi kawre then another couple of years later same scam will happen without a policy to stop this proper policy ma yaudra proper regulation mangi makhada work to draga de khusuya yaro si ado koi prajadi khangde dos even in kham da sari be mi du su ko somehow ma masigi legal paradigm aware oiramoy at the same time ma gi di hujigi paisa duna hedi ai commercialize oiraga ai di paisa tandrom ne thola ipone ba but how far ethics karai kain kamai tawi akoi kem ta du nei na banate ba there are professional ethics na kaino de ma gi medical gi ethics na kaino aina sari be crimes gi implication na kaino ga je ma masa mo su kem te ewe thono oiramoy pot but then how far nangi legality to the cam legal where they have to do I say the sigi issue scam it is the responsibility of the state and its relevant branches to take up the issue and to make a proper policy to prevent future scam as such. Sineba. Yam pasana tha mere memna nga saiki koi mora sa ba example am jupi gi bido se Bonila cream season na matam da koi haurak pada soi gi khai de hai tare as ai masi sinner ba de yam phare ai ngok thore e tu gus nimit chi gai sure ai smain tore ka na satisfaction phang ba hai tare koi gi season ri ba kangbu sing do ge ado han ba haurak mum da adu gum ba group of consumer hai tare adu mo so dum la ka ni men and women should be equal in every aspect of life hai ba kham je pusin ba gamak tra ga hai tare ana sida fit tarok na ba sigi sit kanu sim expectation ji fulfill tawna phone ra pon piece kadai to boya bas myam to pai accept tawna ba acceptance to pamak pai pon ko lak bas na aki be extension myam am lai hai tare ai mem sina dam lak tige mem physiki se akoi ge loiselak bagi oina nasagi obsession with fairness ya sida pop ta bai tare silak bas masigi poch dai da akoi ge yamna critical oina societal change ma purake hai tara gadi masi se akoi na kari kari de address to bota karo kamai thambidi tasena haigadi ideological level gi wafam oidune sise habidi akoina kari believe tawi karamba popo koina value tawi haiduneba akoi gi samaj ta tasena haigadi basically akoi samaj haigadi India su Southeast Asia gi patterns da laktoni ko akoi se mahausana dum hojigi obsession with being fair se si hana da gi su dum lai re eba pote si han lai ta badi nate ko aduga si khare hen henjin reje hojigi social media popular culture adagi di advertisement gi magi fraternity singsina amu hena harden ohen gi bhai tare ko but the thing is that akoina hujik ki awareness da kai lakada ga haba matam da mioi ba haiba se magi kuchuna define tawroi tawya de natraga tawham thokte haiba se koina yam simple way da understand tawam change magi samna have the me ma polakwa matam da magi kuchu siga adagi di magi mamit ki mawong duga ada ai gi soldier si kamai tawi ai khwang kamai ta aduna mi dugi manungi we magundu di lepa yaro aduga aina sida panjaning badi nupi ama oiba natraga nupa ama oiba have samna have the gender gi constructa
what is to be a man and what is to be a woman, feminine amasung masculinity construct se si koi thugai bam chang nupi haira gadi thot no wai se magi mamai ju su thotoi ni ko ba magi ngangi ba wa ju thotoi ni ko thot ta ba nupi da kanam ta ni ying de ba adubu punsigi sai theng da nupi sum thot na la yo dia roi ba ko punsigi sai theng sina sum hengala kan da thot no go loi mang ki ne ba ai na haijai si bo ko adu bhap ta bi ba ma change ba aduna nupi se thot no go dam ni meng na ngang ga dam ni kan na chat pa ya de khong thang su ma khon thok pa ya de phanik su kano ma khon thok kan no ye dai di nupa na mu som da mu mapi ta ba ya de thonga le ga dam ni sen thok ga dam ni imung se nang ni yeng se nupa da su nupi da su pressure se ngang pa phang na equally lai ba ko aduna akhoina magi gender gi box se thugai ga ba akoi gender se akoi mioi bana sagat pani mioi bana dum thugai be thugai radam ne bojikti aduga common of humanity ground on the porak da bane common of humanity ground se kai da basis tawni habda nung yo magun da base taw gadam ne ba minung si lai ba irei ba nung si ba ima ipa nung si ba ai halaman bu seba tawning ba ko isa isu semgat ke hona ba ai gi jati gi damak te lep adugum la ba haidi ai gi personal growth plus growth and contribution to the community se sigi basis the mioi bagi magun semgat la tawne ba nupi oi bana kaino nupa bana kaino adugi distinction da sum khoi chatle dine hujiki hai bana gi fairness ki issue se sumut mut hoi ba adu na dum nupi su dum ngau lei ta nupi su dum ngau ning da ba ade nupa su mak thabak tawjadra ba mayum da dum mak kon pheng dana ai se kan isai su gi school sa kan bagi hona jara ge nupi nang na sen talu hai nupa tu sumu adha mora ne hai bi do ba aduna sigi binary se in all patriarchal society, male dominated society, si binary si lay ba. Aduna akoy na hujiki yang progressive or ba samas di sigi binary si tum halada bani, thugayada bani, aduga pulap na khus samnaraga nupi umugi magun amsu nupa umugi magun si di larger humanity se go akoy miyo bagi manung gu ba khut samnaraga hingda dia de koy nupi nupas mana we are not enemies, you know, we are partners and we have to go hand in hand. Adugi wakhal do lay ta gani nangi angau ba ngau da ba do adu kai matter taw roi ba adu dati ngau ba de matter taw si binary si na taw ine ko binary si na kai gi ban numita nupi do nupa da khwangse lak ta na phau thangal asu ma dum oirani de nupa na somna kan da kon pheng asu ma nu it doesn't really matter anymore ai gi je pali ba genitals na ai gi quality se define to lepadam ne ba mi ju na kari pamje gi inherently ai nupa di oire du bu ko ai se kai di ai se philon ba yam pa me I like knitting adu nupa na kata pa ra ga phim da lo han lo ba karam nupa na thola ka doi se deita adu bu pamjaram ba yai hai bani da pamjaram ba yai hai ba aduna pamjaba mayam ma thadok na gra bane because of this gender binary am thadok na gra bane ba aduna masi akoina masi gi ai hai jai si overnight di oi ba yaroi nongala ga oi ba yaroi education system da koi tapna sigi culture kai no se hapata bani aduna yam tapna instill torok pata bani aduna higher kai no da poster leba legislature number 1 akoi gi lenga ki law maker sing se hana gender aware obam changi post so pai riba koi gi judiciary administration education health sigi department de leba akoi gi ai haijai se ko ai na ne surup thakna ai ka da laga ai helper da surup thoi ai sama hana kana sum thokpam change adu sigi higher paradigm de lebe elite higher political elite social elite sing hana sigi se aware or kan da adu kan da tapna si trickle down tor ga prajana dum follow to gine ba adu se aksam na have da akoi once akoi kaino higher position am de le de akoi se ke bagi kaino akoi kaino lamjen tan na leire ba ai haijai si go ke ba do lamjen tan na le akoi nung yo magun si nu kai sa khar ge haijai ba haijai nung yo magun du kai sa khar ge ba lo semo ba ke bana matam kai da gi nang lo sem ba lei du na ha ba nei haji ai just mo in ai se pisum yek lei ba matam lei ru ha ba ai gi thabak tu da ai gi thaudang da phajana pang thok matam da nang gi ke ba is going to be very secondary adu par life ki purpose ma pi da ba gi ne ba khoi nang si ngausat na ri si punsi gi purpose ma pi matam da nang adu mi adu secondary oi gi ni pot am nang na bo na rak da ai sam se so ha ha ta na isela kani ba ai huzik sigi kaino meeting ama natraga sigi congregation ama sigi discussion am lak dore na ai madugi janja mayam da tobungam bagi engon da madu timing later oi do ne kaino da ai purpose do ai da phajana clearly urok matam da nangi atopa sigi superficial report mayam se loin mak patom da dum dissolve do gi ne ba adu bo ai haijai sini socialization yam phajana sangi ko adagi education da yam phajana sangi parents sing na phajana haibam sangi aduga akhoi gi sigi media gi sapu sisu somehow akhoi ji huzik yam no na anova media gi sapu sangwa samasu oi bagi ne ba khoin toisi
हाइबदि अखोइ सिगी इंडस्ट्री से वी आर लिटरली लाइक वी आर जूमिंग टुवर्ड्स इट्स अखोइ चेंजन लिबनेबा हंदोरको टाइमिंग मसु लाखिनेबा हंदोरक पाइदे अखोइ तोरिसे बियारमद्रे फरमद्रे हार कान खोंग से मु थांगतोगा येंगसी का हाइबा टाइमिंग मा लाखिनेबको अदु लाकदो गाइबदो थेंगदगिदनबा अखोइना कलेक्टिवली आई हाइजेसिको सिगी रोल से हम चावरे दि लोइनमक खुद समनरगा अखोइ अवेयरनेस अमा नुंगी ओबा वाहन थोकतो मियोइबेगी नुंगी ओबा वाहन थोकतो हल्लगा नंगी सक्की नंगी कुयोमगी नंगी स्किनगी समगी अदोंगी वाहन थोकतो द मी मबु डिफाइन तोबिदब सिनतन उपाय सुले लेते अखोइ ओके थैंक यू वेरी मच याम फजना अखोइगे मैडम सु थंबीरे